hadis kepada Nabi al-khawariju kilabun nar. Orang di luar khawarij kan orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah kilabun nar saya neraka kan Nabi. Kebukaan di Allah Rasulullah awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah turi Allah. Munya hana turi Allah hana dalam agama dia. Kalau benar agama mu Allah hana turi. Kiban le. Allah hana turi. Ada dalam agama dia. Man turi Allah Taala tu kan lagi taturi tamaian buduh takalan berpat bijak teman hana. Turi Allah Taala dengan taturi sifat-sifat ganyam tu. Taturi sifat-sifat ganyam mentang kaji mentang. Sifat 20 kan. Wujud kita makai ngatum takaliman gede bujit tu. Bujit tapai baca dalam kitab. Bujit hati. Dah tanya. Dan bujit makna serta benar dali walaupun dali jumali. Munyahana dali walaupun dali jumali, nyan katanya kebenaran urun taklid. Urun taklidnya nyan bersalahan ulama tentang iman ganyan. Ladum urang pegang ulama pegang hana iman ganyan. Ladum ulama pegang na iman. Dia bersalahan ulama. Dia oleh karenanya maka supaya katanya mengana iman cara sepakat ulama nyan etikad mempluh nyan benar dalil dia tanya satu persatu. Teman dalil ji mudah tu. Syirat tapung je dah pegang. Kenapa yang tak? Karena dalil dua macam. Na dalil jumali dan na dalil tafsili. Punya dalil jumali dalil na Allah Taala baharu alam. Dalil kudrah Allah Taala baharu alam. Dari kidam Allah Taala baharu alam sampai mutakallimun gede baharu alam. Dalil mustahil hudus ba Allah Taala baharu alam. Jadi oleh karenanya maka mendua puluh bos sifatnya jadi terpakai dadanya ke dalil jumali ji iaitu baharu alam. Syirat tapung je dah pegang. Tunggu dalil wujud Allah Taala ada tunggu baharu alam. Kabeh masalah onan. Ya je hana tu pilih yang kaglah dia. Kan le urang katanya kan le kebunan urang taklid. Nah. Man pakai dia kan enteng tat. Hai memang atanya ke enteng ni Allah Taala. Muhana enteng ni Allah Taala mandung tanya hana tauhid. Bandung tanya hana marifah. Takkan kadang berat. Jadi Allah Taala kepupui. Ya, dia kepupui badanya masalah agamanya. Kan mana kepupuinya je barang kau. Kibama tanya hajut. Agama Islam hajut lagi ada pada dia. Kira agama Islam itu lagi ada walau hajut. Tetap agama Islam itu lagi Nabi Muhammad SAW dan lagi sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka kini Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Tetap kata sunnah alun dan sunnah khalifah alun rasyidin. Lagi urian yang kemudian alun sunnah wal jamaah yang lagian ni di luarnya nyan asal neraka dia. Bahkan karena hadis kepada Nabi al-khawariju kilabun nar. Orang di luar khawarij kan orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah kilabun nar saya neraka kan Nabi. Jadi oleh karenanya maka yang perkernya yang terlepas masih dan akhirat cuma Ahlussunnah wal Jamaah. Lain. Nah, jadi oleh karenanya katanya tak mau kenan, sampai tak mau lain. Sinan tetap sampai mati dia. Mati udip Ahlussunnah wal Jamaah, mati pi Ahlussunnah wal Jamaah. Nyam baca raji.